Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις απορίες που έχει ο άνθρωπος. Vazhdojmë edhe sot vëllezër me hirin e Zotit, dhe sot do vazhdojmë me pyetjet që mundojnë njeriu. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα θυμώνει και λέει γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει το άλλο. Sepse njeriu shumë shpejt zëmërohet dhe thot pastaj pse Zot të bëhet kjo, pse të bëhet ajo gjë. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσουμε πρώτα απ' όλα δύο εδάφια από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, 7 κεφάλαιο. Do desha me hirin e Zotit të lexojmë te Predikusit, kapitulli 7. Και θα διαβάσουμε το εδάφιο 9 και 10. Rreshti 9 dhe 10. Vëllezër te Predikusit, te kapitulli 7, rreshti 9 dhe 10. Ata që kanë librat e parë si mua kanë në faqen 707. Vargu 9 dhe 10. Mos u nxito në frymën tënde të zëmërohesh, sepse zëmërimi gjen stre në gjithë të budallëve. Mos thuaj si ishte mundur që ditët e kaluara ishin më të mira nga këto, sepse nuk është urtësi të bësh një pyetje të tillë. Amin. Εδώ τώρα μας λέει Këtu na thot να μην θυμώνουμε. Δηλαδή të mos zëmërohemi. Δηλαδή γίνεται θυμώνουμε. Συγγνώμη αδερφέ, δεν σ' άκουσα. Υπάρχει κάτι στη ζωή μας και επειδή δεν ξέρουμε να το εξηγήσουμε, θυμώνουμε. Ka ngjarje për shembull në jetën tonë që nga që nuk dim se si t'i shpjegojmë, atëherë zëmërohemi. Εμείς δεν ξέρουμε να το εξηγήσουμε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν. Neve nuk mund t'i shpjegojmë të gjitha gjërat që ndodhin në jetën tonë. Και ειδικά κάνει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο. Και ειδικά τι κάνει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο. Dhe çfarëdo gjë që bën Zoti me të gjithë njerëzit. Γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο με τον καθένα ξεχωριστά. Sepse Perëndia ka një zgjidhje për gjithë secilin prej nesh. Του δίνει καλύτερη ζωή και ευκαιρίες να ζήσει καλύτερα. Që të japi jetë të mirë dhe zgjidhje të mirë për çdo problem. Άλλος μπορεί να ταλαιπωρείται. Tjetri mund të mundohet shumë. Εδώ τώρα λέει να μην λέμε γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερα. Këtu thot mos thuaj me veten tënde që vitet e kaluara ishin më të mira nga këto që jetojmë tani. Γιατί στη σύγχρονη εποχή όλοι θέλουν να πούν ότι ήταν καλύτερα για αυτό το λόγο, ήταν καλύτερα για τον άλλο λόγο. Se për shembull në kohën që jetojmë, njerëzit mund të nxjerrin zgjidhje që për këtë arsye më përpara ishte më mirë, për këtë arsye ishte më mirë dhe të tjera si këto. Εδώ η Γραφή μας λέει να μην ζητάμε καθόλου αυτό το θέμα. Këtu fjalë e Zotit na mëson që mos ta diskutojmë fare këtë temë. Γιατί δεν μας ανήκει. Γιατί δεν μας ανήκει, δεν είναι. Sepse nuk na takon që të diskutojmë këtë çështje. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν και πράγματι έχουμε εμείς την ευθύνη. Ka gjëra që ndodhin në jetën tonë dhe përgjegjësia është e jona. Sigunomi edhe fe Kishti kamera edhe fe. Ναι. Παράδειγμα, μας λέει ότι ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του ώστε να γεννηθεί τυφλός,
Për shembull, thot një rast kur ishte me Jezusin dishepujt e tij, kush mëkatoi, ai apo fëmijët e tij? Είναι ένα ερώτημα που είχαν οι μαθητές. Mëkani apo prindit e tij? Ishte një pyetje që u bën nxënësit e tij. Σε αυτό το ερώτημα ο Κύριος απαντάει. Σε αυτό το ερώτημα ο Κύριος απαντάει. Në këtë pyetje Zoti përgjigjet. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. As ai nuk ka mëkatuar, as prindit e tij nuk kanë mëkatuar. Αλλά σε αυτόν έγινε για να φανερθούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. Por kjo u bë te ky njeri që të shfaqen veprat e Perëndisë. Σε ένα άλλο άνθρωπο του λέει όταν το θεράπευσε ο Κύριος, τον παραλυτικό, Në një rast tjetër, kur shëroi Zoti një të paralizuar, του λέει «Μικέτη αμάρτανε για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο». I thot mos mëkatu më që të ndodhi diçka e keqet e ty, diçka më e keqet e ty. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται είχε μείνει παράλυτος από κάποια παράβαση. Në këtë rast duket që ai njeri kishte ngelur i paralizuar nga një mëkat, nga një shkelje. Μπορεί να είχε, δεν μας λέει η Γραφή ποια ήταν αυτή η παράβαση. Nuk na thot fjalë e Zotit se cila ishte kjo shkelje. Φέρνω ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Μπορεί να είχε κλέψει και όπως πήγε να φύγει, χτύπησε και έμεινε παράλυτος. Thjesht mund t'u japun një shembull, bie fjala mund të kishte vjedhur diçka dhe kur shpejtoi për shembull për të ikur, mund të thynte kemën, dorën apo ngeli paralizuar bie fjala. Πάντως για κάποια αμαρτία ήταν παράλυτος. Pavarësisht nga kjo ishte një shkak, një mëkat që ngeli i paralizuar. Υπάρχουν και άλλες φορές που δεν μας λέει ο Κύριος, δεν μας απαντάει. Ka raste të tjera ku vetë Krishti nuk përgjigjet për këtë gjë, për cilën arsye. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Do ta shikojmë këtë gjë më poshtë. Γιατί δεν πρέπει να ρωτάμε? Pse nuk duhet që të pyesim në raste të tilla? Γιατί δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες. Sepse nuk janë të gjitha kohrat një lloj. Παράδειγμα, άλλοι ζουν πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε κινητά. Për shembull, në brezin që ishim më përpara, neve nuk ishim telefona si kemi tani. Smartphone. Τώρα με τα κινητά ο άνθρωπος έχει πιο μεγάλη ασχολία. Tani me telefonat, brezi që jetojmë tani, i kushtojmë shumë vëmendje dhe shumë kohë. Και τρώει το χρόνο του πολλές φορές πάνω στο κινητό. Dhe harxojmë shumë kohë në lidhje me telefonat. Μετά την εποχή μας η αμαρτία είναι λίγο πιο μεγάλη. Pastaj tani në kohët e fundit mëkati është më i madh. Λέει τις τελευταίες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Thotë se në kohët e fundit do të vinë kohë të vështira. Και μας λέει γιατί θα είναι κακοί οι καιροί. Ma pse do të jenë kohë të këqija? Γιατί οι άνθρωποι θα είναι στην αμαρτία και λέει ποιες αμαρτίες θα έχουν. Sepse njerëzit do të jenë në mëkat dhe do të mëkatojnë pra. Άρα παίζει ρόλο η εποχή που ζούμε. Pra, ka lot rol do të thënë periudha që jetoj. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, αυτή την εποχή ζούμε. Nuk mund ta ndryshojmë kohën, në këtë kohë jemi që jetojmë. Μέσα τώρα, στην περίοδο της ζωής του κάθε ανθρώπου συμβαίνουν πολλά πράγματα. Tani në periudhën e jetës të njeriut, përgjithsisht ndodhin shumë gjëra. Για να καταλάβουμε λίγο το εδάφιο πιο καλά, θέλω να διαβάσετε από το τρίτο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή. Që ta kuptojmë më mirë, do të lexojmë nga kapitulli 3 i predikuesit. Να διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 12, τα 11 πρώτα εδάφια. Nga 1 deri tek 10 paragrafet e para. Pra vëllezër, te kapitulli 3 të predikuesit, nga rreshti i parë deri te rreshti i 12. Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë në qiell. Një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur. Një kohë për të mbjellë dhe një kohë për të shkulur atë që është mbjellë. Një kohë për të vrarë dhe një kohë për të çruar. Një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar.
një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur, një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle, një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët, një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar, një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur, një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje, një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur, një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur, një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer, një kohë për luftën dhe një kohë për paqen. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilët mundohet, pash punën që Perëndia u jep bijve të njerëzve me qëllim që të mundohen. Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Ka dhënë madje përjetësi në zemrën e tyre, pa i dhënë mundësi asnjë njeriu të zbulojë veprën që Perëndia ka bërë nga fillimi deri në fund. Amin. Amin. Ξεκινάω από το τελευταίο εδάφιο ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος στο 11, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει το έργο του Θεού μέχρι τέλους. Do të vazhdoj nga paragrafi i fundit që lexuam tek 11, domethënë se njeriu nuk mund ta shohë veprën e Perëndisë nga fillimi deri në fund. Πολλές φορές θέλουμε να εξηγήσουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε. Shumë herë duam që t'i shpjegojmë të gjitha, por nuk mundemi. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα εξηγήσουμε γιατί μας τα λέει η Γραφή και τα βλέπουμε. Ka gjëra që nuk mundemi t'i shpjegojmë, i shohim në Bibël dhe mundohemi t'i kuptojmë. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Por ka edhe të tjera të cilat nuk i shpjegojmë dot. Εδώ τώρα μας λέει ότι στη γη αυτή που ζούμε υπάρχει χρόνος και γίνονται πολλά πράγματα κάτω από αυτό το θεμέλιο. Këtu na thot se në këtë jetë që jetojmë këtu në tokë, ka gjëra të cilat bëhen të përhershme. Δεν είναι πάντοτε ο ίδιος καιρός και η ίδια κατάσταση σε όλους. Por nuk është gjithmonë e njëjta kohë dhe për të gjitha gjërat. Παράδειγμα, είναι καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Për shembull, ka kohë për luftë dhe ka kohë dhe për paqe. Είναι άλλη η μία κατάσταση, άλλη. Tjetër pra është njëra gjendje dhe tjetër është tjetra. Στα μέρη που υπάρχει πόλεμος έχουν άλλες δυσκολίες τα αδέρφια μας. Në vendet që ka luftë, kanë tjera vështirësi vëllezërit tonë. Και εκεί πρέπει να φροντίσουν να είναι κοντά στον Κύριο. Por ajo që kërkohet është që të jemi pranë Zotit. Και τον καιρό της ειρήνης είναι άλλες δυσκολίες. Edhe në kohën e paqes, edhe koha e paqes, pra ka vështirësitë e saj. Υπάρχουν μέριμνες, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία παρασύρουν τον άνθρωπο. Ekzistojnë pra shqetësime dhe të tjera gjëra që e tërheqin njeriu. Δεν έχει σημασία κάτω από ποιες συνθήκες ζει ο καθένας μας. Pra nuk ka rëndësi se në çfarë gjendjet apo kushtesh jeton dhe përjeton çdo njeri prej nesh. Μπορεί να ζούμε σε καλύτερες συνθήκες ή σε χειρότερες. Mund të jetojmë në kushte të mira apo mund të jetojmë edhe në kushte të vështira. Εμείς πρέπει σε όλες τις συνθήκες να είμαστε κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ne duhet që çdo që të jetë, në çfarëdo lloj kushti që të jemi pra, të jemi në praninë e Zotit. Εδώ πέρα που διαβάσαμε μας λέει ότι είναι χρόνος να κάνουμε διάφορα πράγματα. Këtu kur lexuam, na thot se ka kohë, domethënë ka kohrat e veta që të bëjmë gjëra të ndryshme. Ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε ηλικία που μπορεί να κάνει παιδιά. Πρέπει να κάνει παιδιά. Njeriu mund të jetë në një moshë, për shembull, që të lindë fëmijë dhe duhet të lindë fëmijë. Μετά βλέπουμε τους πιο ηλικιωμένους και φεύγουν από τον κόσμο αυτό. Πεθαίνουν γενικότερα, άσχετα την ηλικία. Pastaj shohim të moshuarit apo pavarësisht nga mosha që disa pra ikin nga kjo jetë. Βλέπεις όταν γεννιέται ένα παιδί χαρά. Shohim kur një fëmijë lind bëhet gëzim i madh. Και πας λίγο πιο κάτω που υπάρχει θάνατος και βλέπεις πλάκα.
dhe shikon pak më përtej, domethënë, dhe tjetri ka vdek, domethënë, dhe është mërzi e madhe. Είναι καιρός που μπορούμε να φυτεύουμε και καιρός που να ξεριζώνουμε. Është koha që të mbillet, por ka dhe kohë për korrje. Δηλαδή την εποχή ο παππούς φύτευσε ένα χωράφι ελιές. Domethënë, gjyshim mbolli një herë një tokë me ullinj. Άλλαξε όμως εποχέστικο. Άλλαξαν οι εποχές και το μέρος τώρα αυτό γίνεται τουριστικό. Ndryshuan kohrat tani dhe aty ku ishin mbjellur ullinjt është bërë vend turistik, domethënë vend për turizëm. Έρχεται ο εγγονός και λέει δεν τα θέλω εγώ τώρα τα δέντρα, εγώ θέλω εδώ να κάνω ένα ξενοδοχείο. Και ξεριζώνει τα δέντρα και κάνει ξενοδοχείο. Vjen nipi pastaj kur rritet dhe thotë se nuk I dua ullinjt, por nga që është bërë turizëm tani do të bëj një hotel. Η μία εποχή ήταν ανάγκη περισσότερο ηλιές. Por në atë kohë ishte më nevojshme që të kishte ullinj. Τώρα είναι καλύτερα να έχει ξενοδοχείο. Kurse tani është më mirë të ketë një hotel. Τι θα έβγαλε τα δέντρα, τα έβγαλε γιατί είναι καλύτερα να κάνει ξενοδοχείο. Dhe I hoqi pemet, I hoqi për arsye se është më mirë të ketë një hotel aty. Αυτό θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ίδιες. Θέλει να μας δείξει εδώ ότι δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες. Këtu do të na jap të kuptojmë se nuk janë të gjitha kohrat njësoj. Εδώ παλιά ήταν, πριν έρθει ο τουρισμός εδώ στο νησί μας, Këtu në ishullin tonë, πριν έρθει ο τουρισμός εδώ στο νησί μας, përpara se të vijë turizmi këtu në ishull, οι άνθρωποι ασχολιόταν οι άνθρωποι είχαν ασχολία με τη γεωργία. Njerëzit ishin bujqër, pra që punonin tokën. Όταν λοιπόν ήθελα να δώσω ένα καλό κτήμα, έδιναν το κτήμα που ήταν, γιατί το καλό κτήμα το έδιναν στα καλά τους παιδιά, όπως τα θεωρούσαν. Dhe kur ishte për të dhënë trashëgimin një copë tokë, ja jepshin atij që ishte më punëtori fëmijëve të tyre, domethënë. Όταν ήθελαν να τιμωρήσουν ένα παιδί, του έλεγαν εσένα θα σου δώσω ένα πολυκαρπό. Dhe kur donin të ndëshkonin ndonjë fëmijë, I jepnin tokën që nuk jepte fryt. Μετά από λίγα χρόνια άλλαξε η εποχή. Por pas pak vitesh ndryshoi koha. Ήρθε ο τουρισμός και τη μεγάλη αξία την έχουν τα κτήματα που ήταν κοντά στη θάλασσα. Erdhi turizmi dhe vlerën e madhe tani të tokave të morën tokat që ishin pranë detit. Και έγιναν πλούσιοι αυτοί που είχαν πάρει τα σκάρτα χωράφια και φτώχοι ήταν αυτοί που είχαν τα καλά χωράφια. Dhe u bën të pasur ato që kishin ato tokat e këqija, domethënë që ishin pranë detit, dhe të u varfëruan ato që kishin tokat që ishin më thellë. Αυτό ίδια σε εποχές δεν είναι εποχές ίδιες. Pra, nuk janë të gjitha kohrat njësoj. Εδώ μας λέει είναι καιρός που
φυτεύει και καιρός που ξεριζώνει. Këtu na thot se ka kohë për të mbjellur dhe ka kohë për të shkullur. Είναι και καιρός που οικοδομεί. Dhe ka dhe kohë për ndërtim. Είχαμε ένα μικρό σπιτάκι, αλλά τώρα εκεί ήρθε μια εταιρεία και θέλει να κάνει πολυκατοικία, μεγάλο κτίριο. Kishte për shembull dikush një shtëpi të vogël dhe erdhi koha që ta bëjë një shumë kaqe, një pallat. Μα αυτό το σπιτάκι το έκανα με πολύ κόπο. Atë shtëpi të vogël që kishin bërë me shumë mund. Ναι, αλλά δεν έχει τώρα αξία. Αξία τώρα έχει να γίνει πολυκατοικία, γιατί πήρε άλλη μορφή αυτή η περιοχή. Por nuk ka vlerë sepse tani nuk ka vlerë ajo. Vlerë ka ajo që të bëjnë tani një pallat të madh. Είναι καιρός που κλαίει κάποιος και καιρός που γελάει κάποιος. Gjithashtu ekziston një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur. Είναι καιρός που μαζεύει πέτρες και άλλος που σκορπίζει. Është koha për të mbledhur gur dhe koha për të shpërndarë. Δηλαδή ο ένας μπορεί να μαζεύει και αν το πάρουμε και πνευματικά, μπορεί ένας να μαζεύει ψυχές στην εκκλησία και ένας άλλος να σκορπίζει. Domethënë, po ta marrim nga ana frymërore, kjo mund të jetë dikush që të mbledhë shpirta në kish dhe është një person tjetër i cili i nxjerr nga kisha. Μας δίνεται η ευκαιρία και να μαζέψουμε λίθους και να σκορπίσουμε λίθους. Pra na jepet mundësia ose rasti edhe të mbledhim gur edhe të shpërndajmë gurt. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ne çfarë duhet bëjmë? Μετά λέει ότι είναι καιρός του να αγαπήσεις και καιρός να μισήσεις. Pastaj thot është koha për të dashur, dhe është koha edhe për të urryer. Εμείς θα πάρουμε την απόφαση τι θα κάνουμε. Ne jemi pra ato që do të marrim vendimin se çfarë do të bëjmë. Μετά λέει ότι είναι καιρός του να εναγκαλίζεστε, να αγκαλιαστείς με κάποιους και καιρός του να αποχωριστείς. Pastaj thot se është koha që të përqafosh dikënd dhe është koha edhe të ndash. Δηλαδή είναι καιρός να πλησιάσουμε τους αδερφούς και καιρός να φύγουμε από κοντά τους. Δεν τους θέλω αυτούς τους αδερφούς. Domethënë është koha që ti përqafosh vëllezërit tu ti mbash afër dhe ka kohë për shembull për disa që nuk i duan vëllezërit. Δεν μας εμποδίζει ο Θεός να κάνουμε ό,τι θέλουμε στον κόσμο αυτό. Pra ne nuk na pengon Perëndia që të bëjmë çfarë të duam në këtë jetë. Δίνονται ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. U jepet pra rasti të gjithë njerëzve. Αδερφοί μου, δεν έχει σημασία τι ευκαιρίες μας δίνονται, σημασία έχει εμείς τι κάνουμε. Vëllezër dhe motra, nuk ka rëndësi se çfarë rastesh na jepen. Rëndësi ka se ne çfarë bëjmë. Μετά λέει καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Pastaj thot kohë paqet dhe kohë luftet. Δεν έχει σημασία σε ποια εποχή βρισκόμαστε, σημασία έχει εμείς αυτή την εποχή τι κάνουμε. Nuk ka rëndësi se në çfarë kohe të jetojmë, domethënë. Rëndësi ka se ne çfarë bëjmë. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί εγώ Κύριε να γεννηθώ σε ένα μέρος που έχει πόλεμο. Nuk mund të themi Zotit, përse o Zot ka lindur në këtë vend që ka luftë. Δεν φταίω εγώ που γεννήθηκα σε αυτό το μέρος. Nuk kam unë faj që linda në këtë vend. Ή γεννήθηκα σε ένα μέρος πιο φτωχό. Δεν φταίω εγώ. Apo se linda në një vend më të varfër, nuk jam unë fajtori. Όμως, κάτω από όλες τις συνθήκες, εγώ πρέπει να κάνω το σωστό, να ακολουθήσω τον Κύριο. Por në çfarëdo lloj gjendjet apo kushtit që të ndodhem, duhet që të ndjeku Zotin. Όταν λοιπόν μας έρχονται τέτοια ερωτήματα, Kur të na vinë domethënë të tilla gjëra në mendje, γιατί να συμβεί αυτό το παιδί να μεγαλώσει ορφανό, se për να φύγει shembull, γρήγορα η μητέρα του ή ο πατέρας του, përse të lindet, përse ky fëmijë të rritet jetim, pra që të mos ketë nënën apo tjatin. δεν το ξέρουμε. Nuk e dim ne se përse.
Γιατί σε αυτόν τα πράγματα πήγαν καλά στη δουλειά του, ενώ άλλος που τα έκανε καλύτερα δεν πήγαν καλά. Përse ati i shkoi puna mirë, kurse tjetrit që i bëri më mirë se ai nuk i shkon puna mirë? Δεν ξέρουμε γιατί ο Κύριος το επιτρέπει έτσι. Nuk e dim ne pra se përse lejon Zoti kështu. Γι' αυτό το λόγο λέει εδώ ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξιχνιάσει το έργο του Θεού μέχρι τέλους. Për këtë arsye, thot këtu, se njeriu i Perëndis nuk mund ta kuptojë gjithë veprën e Perëndis nga fillimi deri në fund. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ka gjëra që mundemi t'i kuptojmë. Πέρασε λέει από το κτήμα του τεμπέλη και ήταν γεμάτο αγκάθια το κτήμα του. Kaloi thot nga toka e Dembelit dhe ishte plot me ferra toka e tij. Αυτό ξέρουμε να το εξηγήσουμε. Për këtë dim ta shpjegojmë. Αγκάθια βγάζουν όλα τα χωράφια. Sepse ferra nxjerrin dalin në të gjitha tokat. Αλλά βλέπεις το ένα κτήμα και είναι οργωμένο, είναι μια χαρά και το άλλο είναι γεμάτο αγκάθια. Πρέπει ότι αυτός είναι τεμπέλης. Por e shef njërin tokë që është e punuar dhe e mbjellur, kurse toka e tjetrit është djerë, domethënë dhe me ferra. Kto kuptohet se është dembelaj. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνε τα αγκάθια. Nuk mund të themi se kanë faj ferrat, Γιατί η αγκάθια βγάζει και του διπλανού το κτάθια. sepse ferrat dalin edhe tek toka e punëtorit, tek toka tjetër. Εδώ ξέρουμε τι φταίει, το καταλαβαίνουμε. Këtu pra e kuptojmë se ku është defekti, ku është faji, e kuptojmë. Αλλά το σχέδιο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο και γιατί συμβαίνει κάτι στον καθένα μας δεν ξέρουμε. Por planin e Perëndis, për sepse ndodh diçka ke njeri apo tek tjetri, e nuk e dim. Γι' αυτό που του λείπει διαμαρτύρεται στο Θεό και θυμώνει καμιά φορά. Ποιος διαμαρτύρεται? Αυτό που δεν έχει. Ai që nuk ka, pra, ankohet tek Perëndia. Γι' αυτό διαβάσαμε το εδάφιο «Μη θυμώνεις». Për këtë arsye lexuam paragrafin që thotë të mos ankohemi, të mos mërzitemi. Μη θυμώνεις γιατί και μη ρωτάς γιατί αυτό είναι καλύτερο και το άλλο, τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερα. Dhe mos pyet, Μη ρωτάς γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερα. mos pyet pra se përse vitet e kaluara ishin më të mira nga këto që janë tani. Γιατί ήταν άλλη εποχή εκείνη. Sepse atëherë ishte tjetër kohë. Τώρα θέλω να διαβάσουμε, να δούμε πώς και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μίλησε για αυτά τα θέματα. Tani duam të lexojmë se çfarë tha Zoti jon Jezu Krisht për këtë tema. Θέλω να διαβάσουμε το 13 κεφάλαιο. Από πού? Κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Do të lexojmë nga Ungjilli i Lukës në kapitullin e 13, 13 κεφάλαιο. Ναι. Να διαβάσουμε στην αρχή από το 1. Διαβάστε από το 1 μέχρι το 10, τα 9 πρώτα εδάφια και μετά θα σας πω να διαβάσετε κι άλλο λίγο. Lexojmë Λουκάς από το 1 μέχρι το 10 στην në αρχή. paragrafet e para të kapitullit 13 tek Luka. I kërisht në atë kohë, ishin aty disa që i treguan për ata a Galileasit, gjakun e të cilëve Pilati e kishte përzirë me thëllimet e tyre. Edhe Jezusi duke përgjigjur tha: "A mendoni ju se ata Galileas ishin më shumë mëkatar nga të gjithë Galileasit e tjerë, sepse vuajtën të tillë gjëra? Unë po ju them jo,
por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë në të njëjtën mënyrë. Ose a mendoni ju që ata të 18, mbi të cilët era kulla në Siloe dhe i vrau, ishin më shumë fajtorë se të gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them jo. Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Atëra i tha këtë shëmbëtyr. Një njeri kishte një fik të mbirë në vreshtin e tij, ai erdhi e kërkoi fryte, por nuk gjeti. Atëri i tha vreshtarit: "Ja u bën 3 vjet tashmë që unë vi e kërkoj frytin e këtij fiku dhe s'po gjej. Preje, pse të zër kot tokën?" Por ai u përgjigjë dhe tha: "Zot, lër edhe këtë vit që ta punoj përreth dhe të jetë ple, dhe po dha fryt mirë, përndryshe pastaj do ta presësh." Amin. Αμήν. Εδώ ήρθανε κάποιοι και ρωτήσανε τον Κύριο. Këtu erdhën disa dhe pyetën Zotin. Και του λένε, Κύριε, κάποιοι πήγαν να προσφέρουν θυσία και τους έπιασε ο Πιλάτος και τους έσπαξε μαζί με τη θυσία, μαζί με τα αρνάκια. Dhe i thojnë, disa njerëz shkuan të bëjnë një flijimin dhe i kapi Pilati dhe i theri edhe këto bashkë me flijimet. Ο Πιλάτος μην νομίζετε ότι ήταν κανένας Άγιος άνθρωπος. Për Pilatin mos kujtoni se ishte ndonjë njeri i shenjtë. Έπιασε τους ανθρώπους, πήγαν να κάνουν θυσία και τους έσπαξε σαν αρνιά. I kapi njerëzit që shkonin për të bërë flijimin dhe i theri si qengjat. Και λογικό το επιχείρημα να έχουν αυτοί που πήγαν και το απαγγείλανε του Κυρίου μας το ερώτημα, γιατί να γίνει αυτό? Dhe logjikisht vajtën tek Zoti dhe pyeten, pse të ndodhe një gjë e tillë? Εδώ ο Κύριος τους απαντά. Είπαμε σε άλλα πράγματα απαντάει, σε άλλα δεν απαντάει. Këtu Zoti ju përgjigj atyre. Dhe sikur thamë, tek disa përgjigjet, tek të tjera nuk përgjigjet. Εδώ τους λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι. Këtu ju thot se për ato njerëz nuk ishin më mëkataret nga të tjerët. Αλλά σε αυτούς επέτρεψε ο Κύριος να γίνει αυτό. Por tek ato e lejoi Zoti që të bëhet ajo që u bë. Εάν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι έτσι θα απολεστείτε. Por nëse nuk pendoheni, të gjithë në atë mënyrë do të vriteni. Και ο Κύριος μας φέρνει άλλο ένα παράδειγμα, αυτούς τους 18 που έπεσε ο πύργος στο Σιλοάμ. Dhe Zoti ju solli një shembull tjetër për 18 vetët në Siloam që u shemb kulla dhe i zuri. Ήταν ένας πύργος και έπεσε και σκότωσε 18 ανθρώπους. Ishte për një kull e ndërtuar dhe u shemb dhe zuri 18 veta. Τέτοια ερωτήματα γίνονται και σε εμάς. Γίνεται ένας σεισμός και πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Të pyetje të tilla bëhen edhe tek ne. Bie për shembull një tërmet dhe vdesin kaq njerëz. Αυτοί ήταν οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι? Όχι. Pyetja vjen tek njeriu dhe themi, ato ishin më mëkataret që vdiqën? Jo. Αυτοί ήταν οι χειρότεροι άνθρωποι? Όχι. Ato ishin njerëzit më të këqij? Jo. Ο Κύριος όμως είπε ότι εάν όλοι δεν μετανοήσουμε, θα απολεστούμε όλοι. Por Zoti tha se nëse të gjithë ne nuk pendohemi, do të humbasim të gjithë. Και παίρνει τώρα ένα παράδειγμα πώς εργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο για να τον σώσει. Dhe merr tani një shembull se si vepron Perëndia me njeriu që ta shpëtojë. Λέει εδώ πέρα μία παραβολή η οποία είναι για το λαό Ισραήλ. Thot këtu një shembull që është për popullin e Izraelit. Είχα μια σικιά μέσα σε ένα αμπελώνα Kishte thot në një vresht një fik και έρχεται 1, 2, 3 χρόνια δεν κάνει καρπό. dhe erdhi 1, 2, 3 vjet dhe nuk gjeti fryt tek ai fik. Επεμβαίνει, έρχεται ο κύριος του αμπελώνα και λέει βγάλ' την, λέει στο Γιώργο, γιατί να καταργεί και τη γη? Vjen Zoti i vreshtit dhe i thot bujkut që e punonte hiqe këtë fik prej mesit këtu se pse ta zënë vendin kot. Επεμβαίνει όμως ο αμπελουργός, ο Χριστός μας είναι αυτός, Por ndërhyn vreshtari, ku për ne sot është Krishti, και λέει άφησε και αυτή τη χρονιά.
Dhe i thot lere edhe këtë vit. Θα σκάψω, θα βάλω κοπρία. Do ta punoj, do ta plehroj. Και αν φέρει καρπό, καλώς. Αν δεν φέρει, θα την κόψεις. Dhe nëse jep fryt, mirë, ndryshe ta presim. Το ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν μας άφησε να απολεστούμε είναι γιατί ο Χριστός μας είπε, πατέρα, άφησε να τους περιποιηθώ λίγο να δω, θα μετανοήσουν, θα αλλάξουν ζωή. Përse nuk kemi humbur deri më sot, është se Zoti ka thënë, leri o atë që të merrem me ta në mënyrë që ti ndihmoj që të mos humbasin. Ο λαός Ισραήλ που συμβολίζει αυτή τη σικιά δεν έφερε καρπό και τον έκοψε. Populli i Izraelit që e simbolizon fiku këtu, popullin e Izraelit, nuk solli thot fryt dhe e preu, e hoqi nga vreshti i tij. Αν ο Κύριος δεν λυπήθηκε τους φυσικούς κλάδους που είναι ο Ισραήλ, θα λυπηθεί εμάς. Në qoftë se Zoti nuk i kurseu degët fizike, domethënë degët natyrore, pra të popullit të tij nuk i kurseu, si do të na kursejë ne? Γι' αυτό τους είπε πιο πάνω ότι αν πάντες δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θα απολεστείτε. Për këtë arsye u thakte që tham pak përpara, që tha, nëse nuk do të shpëndoheni të gjithë do të humbni. Θέλω να διαβάσουμε τώρα το ίδιο κεφάλαιο Duam të lexojmë tani nga njëjti kapitull, στο 13 του Λουκά και θέλω να διαβάσουμε από το 22 έως το 31. nga 22 Δηλαδή και το 30. Nga 22 deri tek 30, domethënë dhe 30. Pra tek kapitulli 13 i Lukës përsëri. 22-30. Dhe ai kalonte nëpër qytete dhe fshatra duke mësuar, e kështu po i afroi Jeruzalemit. Dhe një njeri e pyeti, Zot, a janë pak ata që do të shpëtohen? Ai u tha atyre, përpiquni tyni në përderën e ngushtë, sepse unë po ju them se shumë do të kërkojnë të hyjnë dhe nuk do të munden. Kur i Zoti i shtëpisë është çuar dhe ka mbyllur derën, ju atëherë që keni mbetur jashtë, do të filloni të trokitni në derë duke thënë, Zot, Zot, na e hap. Por ai duke përgjigjur do të thotë, nuk e di nga vini. Atëherë do të filloni të thoni, po ne hengëm dhe pim me ty, dhe ti mësove ndo rrugët tona. Por ai do të thotë, unë po ju them se nuk di nga vini. Largohuni nga unë të gjithë ju që bëni pausi. Atij do të jetë qara dhe kërcëllima dhe mbështetje. Kur të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe të gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, ndërsa ju do të dëboni jashtë. Dhe do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi, nga veriu dhe nga jugu, dhe do të ulen në tryezë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe ja, disa ndër të fundit do të jenë të parët, dhe disa nga të parët do të jenë të fundit. Amin. Αμήν. Εδώ τώρα έρχεται ένας άλλος και ρωτάει τον Κύριο, Κύριε, λίγοι είναι οι σωζόμενοι? Tani këtu vjen një tjetër dhe pyet Zotin, Zot, do të jenë pak ato që do të shpëtohen? Είπαμε, σε άλλα παραδείγματα ο Κύριος απαντάει, σε άλλα δεν απαντάει. Sikur tham pak përpara, Zoti tek të disa pyetje përgjigjet, tek të tjera nuk përgjigjet. Εδώ στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν θα απαντήσει. Këtu në këtë pyetje që ju bë nuk përgjigjet. Θα μου πείτε γιατί. Dhe do të më thoni pse. Το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου λέει ότι τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο. E thot këtë fjala e Zotit, thot se gjërat e fshehta i përkasin Zotit. Τα αποκε... Αυτά που αποκαλύφθηκαν ανήκουν σε εμάς και στα παιδιά μας για να τα φυλάμε. Ato që na janë zbuluar, na përkasin ne dhe fëmijëve tonë që ti mësojmë. Δεν μπορώ τη σωμένη. Κύριε, λίγοι ισοζόμενοι. Zot, janë pak ato që do të shpëtohen. Το ίδιο ρωτήσανε, Κύριε, τώρα αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ, είπαν οι μαθητές στον Κύριο.
Gjithashtu dikur tjetër, dishepujt e Zotit e pyetën duke i thënë Zot, tani do të vendosesh mbretërinë tënde në Izrael? Εκεί δεν απαντάει ο Κύριος. Edhe aty nuk përgjigjet Zoti. Δεν απαντάει και τους λέει ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε ο πατέρας με τη δικιά του εξουσία. Nuk ju përgjigj, sepse ju tha se nuk ju përket ju se për të njihni kohrat që ka vënë vet Ati me pushtetin e vet. Εσείς απάντησε. Σε άλλες ερωτήσεις απάντησε. Kurse në pyetje të tjera u përgjigj. Του Πέτρου του είπε τι θα γίνει, ότι θα γεράσει. Pjetrit i tha se çfarë do të bëhet me të, pra se do të plaket. Για τον Ιωάννη, τι θα γίνει κύριε με τον Ιωάννη? Çfarë do të bëhet o Zot me Gjonin, e pyet Pietri? Δεν του απαντάει. Nuk ju përgjigj. Του λέει μόνο ότι αν θέλω αυτό να μένει μέχρι που να έρθω εσένα, τι σε νοιάζει? Të vetmen që i tha ishte duke i thënë, nëse unë dua që ai të mbetet derisa unë të vi, ç'të duhet ty? Εμείς αδερφοί δεν μπορούμε να ξέρουμε το σχέδιο του Θεού για τον καθένα ποιο είναι. Ne vëllezër dhe motra nuk mund ta dim planin e Perëndisë për gjithë secilin prej nesh se si është. Τον παραδείγματος χάρη τον Ιάκωβο το σκοτώσανε πολύ γρήγορα. Për shembull, Jakobin e vranë shumë shpejt. Τον Πέτρο τον άφησε να γεράσει. Pietrin e la që të plaket. Τον Ιωάννη ακόμα περισσότερο. Gjonin akoma më të plaket. Δεν ξέρουμε εμείς ποιο είναι το σχέδιο του Θεού όμως για τον καθένα. Pra ne nuk e dim se cili është plani i Perëndisë për gjithë secilin. Εδώ τώρα ο Κύριος λέει δεν ανήκει σε εσάς, συγγνώμη, εδώ ο Κύριος λέει να αγωνίζεστε να μπείτε από τη στενή πύλη. Por Zoti këtu ju përgjigj duke u thënë të mundoheni që të futeni nëpërmjet derës të ngushtë. Όλα αυτά που είπαμε τώρα τελειώνουν σε αυτό το μάθημα που έχουμε τώρα. Të gjitha këto pra që tham deri më tani mbarojnë në këtë mësim që po themi tani. Δεν έχει σημασία κάτω από ποιες συνθήκες μεγαλώνουμε. Pra nuk ka rëndësi se në çfarë kushtesh rritemi. Αν είμαστε φτωχοί, αν είμαστε πλούσιοι, Nëse jemi të varfër apo të pasur, αν είμαστε μικροί, αν είμαστε μεγάλοι, nëse jemi të vegjël apo të mëdhenj, αν είμαστε σε καιρό ειρήνη, σε καιρό πολέμου, a jemi në kohë paqe apo në kohë lufte, αν είμαστε σε μέρος που έχει μια ωραία μεγάλη εκκλησία ή σε ένα μέρος που δεν έχει μεγάλη εκκλησία, a ndodhemi në një vend ku ka një kishë të madhe të bukur apo në një vend që nuk ka kishë fare, ο Κύριος ξέρει σε που ζει ο καθένας μας. Zoti e din për të gjithë ne se ku jetojmë. Και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι στο μέρος που ζει, με τον τρόπο που ζει, να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ajo që intereson është në vendin ku jeton dhe në mënyrën se si jeton të hynë në mbretërinë e qiejve. Κάτω από όλες τις συνθήκες, εμείς πρέπει να περάσουμε από τη στενή πύλη. Në çfarëdo lloj kushtesh, ne duhet që të kalojmë nëpërmjet derës së ngushtë. Κάτω από οποιοδήποτε εμπόδιο και αν έχει ο δρόμος μας, εμείς πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Çfarëdo lloj pengese që të ketë udha jon, ne duhet që të arrijmë fundin. Τα χάλασε ένας από τους 12 μαθητές ο Ιούδας. Φύγαν οι άλλοι. Prishi njëri nga të 12-ët, Juda, të tjerët ikën. Σκεφτείτε ότι ένας από τους 12 πρόδωσε τον Κύριο. Ja mendoni se si një nga të 12-ët e tradhoi Zotin. Δεν τα παράτησαν οι άλλοι και να φύγουν.
Por edhe pse ai e tradhtoi, të tjerët nuk hoqën dorë dhe të ikën. Και να πούνε ότι αφού ο Ιούδας έπεσε, μήπως πέσουμε και εμείς να φύγουμε όλοι. Apo të thojnë se nga që ra Juda mos bjeme dhe ne dhe hajde të ikim gjithë. Όχι, αδερφοί μου. Ο Ιούδας έπεσε, εμείς θα προχωρήσουμε. Jo, vëllezër dhe motra, Juda ra, por ne do të përparojmë. Πρέπει να τελειώσουμε το δρόμο μας. Duhet që ne të mbarojmë udhën tonë. Ο Κύριος λέει να αγωνιστείτε εσείς να μπείτε από τη στενή πύλη. Zoti thot përpiquni edhe ju që të hyni nëpërmjet derës së ngushtë. Γιατί πολλοί θα ζητήσουν να μπουν, δεν θα μπορέσουν. Sepse shumë do të kërkojnë të hyjnë dhe nuk do të munden. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος του Κυρίου. Nuk është e kollajt udha e Zotit, Αλλά πρέπει να αποφασίσουμε να είμαστε σε αυτόν τον δρόμο. por duhet të vendosim që të jemi në atë udhë. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Nuk na intereson se çfarë bëjnë të tjerët. Αυτές τις μέρες με πήρε μια αδερφούλα τηλέφωνο Këto ditë me more një motër në telefon. Βλέπεις εκεί στην Αμερική για ένα μάρτυρα που πέθανε για το όνομα του Χριστού. Dhe më tha, atje në Amerikë, thot, vdiq një dëshmitar që vdiq për emër të Zotit. Δεν το ήξερα βέβαια το γεγονός, δεν το είχα μάθει, αλλά μου εξήγησε τι. Nuk e dija unë se si ndodhi kjo, por ma shpjegoj motra. Και μου λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σύγχρονος μάρτυρας. Dhe më pyeti, ky njeri a nuk është dëshmitar kohor i kësaj kohe, domethënë për Jezu Krishtin? Δεν ξέρω τη ζωή του ανθρώπου τι ήταν, μπορεί και να είναι. Them nuk e di se çfarë jetet kishte ai njeri, por mund të jetë edhe dëshmitar i Jezu Krishtit. Για να μαρτυρήσει κάποιος για τον Χριστό πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να είναι πολύ ευλογημένος. Që të bëhet dikush dëshmitari i Jezu Krishtit, pra që të vdes për Krishtin, do të jetë shumë i bekuar. Ναι, αλλά εκεί στην κηδεία του ήταν, στο μνημόσυνο του, δεν ξέρω τι ήταν άνθρωποι με τατουάζ, με μαλλιά, με άσεμνες οι γυναίκες. Po, por në varrimin e tij thot, ishin njerëz me tatuazhe, veshjet e personave të grave, sidomos nuk ishin edhe të mira. Άρα και εμείς πήγε από μας. Πες το άλλη μία. Άρα εμείς μπορούμε να γίνουμε έτσι, αφού αυτός ήταν, αυτοί που μπορούσαν πιο καλοί. Γιατί τους αξίωσε ο Κύριος να πεθάνουν για το όνομά του. Atëherë pra edhe ne, a mund të bëhemi të mirë sepse ato njerëz, ai njeri për shembull, u bë i denjë që të vdes për emrin e Krishtit. Προσέξτε αδερφοί τι μας λέει ο Κύριος. Shikoni vëllezër dhe motra se çfarë na thot Zoti. Αυτό που μας έδειξε ο Κύριος εμείς πρέπει να το κρατήσουμε. Atë na ka treguar Zoti, ne do ta mbajmë. Εμείς δεν είμαστε κριτές να ξέρουμε γιατί συμβαίνει το κάθε τι. Ne nuk jemi gjykues apo gjyqtar që të japim shpjegimin për çdo çështje që bëhet, që ndodh. Ούτε πώς θα κρίνει ο Κύριος τον καθένα. As se si do të gjykoj Zoti gjithë secilin. Εμείς είδαμε, λέει αυτό λόγος του Κυρίου, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ne pam se çfarë thot fjala e Zotit dhe atë do të bëjmë. Είπε ο Ιωάννης, είδαμε Κύριε, λέει κάποιον, ο οποίος έβγαζε δαιμόνια και τον εμποδίσαμε. Thot Gjoni, i thot Jezusit, pam dikën që dëbonte demonët në emrin tënd dhe ne e penguam. Ο Κύριος λέει, μην τον εμποδίσετε. Zoti ju tha mos e pengoni. Κανείς δεν θα κάνει θαύματα στο όνομά μου και μετά θα με κακολογήσει. Sepse do të bëjmë mrekullira në emrin tim dhe do t'i dëshmoj. Δεν είπε όμως ακολουθήστε αυτόν.
Por nuk ju tha ndiqni atë. Δεν είπε ότι αν η θαύματα πηγαίνει, φωνάχτε τον να έρθει και αυτός. Gjithashtu nuk ju tha se me qenë se bën mrekullira, shkoni tek ai dhe thuaj të vjetë na ndjek ai ne. Είπε απλά μην τον εμποδίζετε. Por tha thjesht mos e pengoni. Εμείς αδερφοί μου δεν καλούμαστε να πούμε γιατί έκανε ο καθένας και τι έκανε. Ne vëllezër dhe motra, nuk na ka vënë Zoti që të gjykojmë çfarë bën gjithë secili prej nesh. Εμείς αυτό που μας έδωσε ο Κύριος πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Por ne, atë që na ka dhënë Zoti, duhet që ta ndjekim. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Këtë na thot fjala e Zotit. Εμείς να αγωνιστούμε να μπούμε από τη στενή πύλη. Ne do të përpiqemi që të hymë nëpërmjet derës së ngushtë. Γιατί πολλοί θα ζητήσουν να μπουνε, αλλά δεν θα μπουνε. Sepse shumë do të kërkojnë të hynë, por nuk do të munden. Και θα λένε Κύριε, στο όνομά σου, Κύριε λέει θα χτυπάνε την πόρτα. Και εκείνος θα πει δεν σας ξέρω. Do të vinë, do të trokasin derën dhe Zoti do të thotë se nuk ju njoh. Μα φάγαμε Κύριε, είμαστε και στη Θεία Κοινωνία. Ma hëngrem dhe pim përpara tejet, pra merrim çdo të diel trupin dhe gjakun e Krishtit. Είμαστε εκεί στα κηρύγματα, στις πλατείες, όπου κηρυτόταν ο λόγος, Ishim είμαστε atje në εκεί. përsheshet, kudo që predikoi fjala jote ishim aty. Ο Κύριος θα πει πηγαίνετε οι εργάτες της Por Zoti do t'ju thot, ikni shërptor të paudhësisë, sepse s'ju kam njohur kurrë. και τους λέει εδώ πέρα ότι θα έρθουν από Δυσμών και Ανατολών και θα κάτσουν με τον Αβραάμ, ενώ εσείς οι Ισραηλίτες θα μείνετε απ' έξω. Dhe ju thot këtu se do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të ulen me Abrahamin në mbretërinë e qiellit, ndërsa ju do të mbeteni përjashta. Και εδώ λέει ότι είναι έσχατοι που θα είναι πρώτοι και πρώτοι που θα είναι έσχατοι. Këto thot do të jenë të partë që të dalin të fundit dhe të fundit të dalin të partë. Εμείς δεν καλούμαστε να εξηγήσουμε όλα τα γεγονότα γιατί συμβαίνουν. Ne nuk jemi për të shpjeguar çdo çështje që ndodh dhe që bëhet. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε γιατί επιτρέπει ο Κύριος κάποια πράγματα. Dhe as nuk jemi të detyruar të dijmë se përse Zoti i lejon disa gjëra. Γιατί όπως είπαμε στη ζωή συμβαίνουν πάρα πολλά. Πες το άλλη μια. Στη ζωή συμβαίνουν πάρα πολλά. Sepse në στον jetën καθένα. e gjithë secilit prej nesh ndodhin shumë gjëra. Εμείς ό,τι και να συμβεί πρέπει να είμαστε στο θέλημα του Por ne Κυρίου. çfarëdo që të ndodhe dhe të bëhet, duhet që të jemi në vullnetin e Zotit. Είτε είναι καλός ο καιρός, είτε Qoftë δεν koha e είναι. mirë, qoftë jo e mirë, Ή έχουμε qoftë kemi πόλεμο ή paqe apo ειρήνη. luftë, Ή αν apo έχουμε qoftë φτώχεια ή kemi pasuri πλούτο. apo të varfër, Κάτω από όλες τις συνθήκες εμείς πρέπει να περάσουμε από τη στενή πύλη. në çfarëdo lloj kushtesh pra që të jemi, ne duhet që të kalojmë nëpërmjet derës së ngushtë. Γιατί θα έρθουν άλλοι και θα μας προσπεράσουν και θα δούμε τον εαυτό μας να είναι έξω. Sepse do të vinë të tjerë të na parakalojnë dhe ne të mbetemi përjashta. Όταν λοιπόν έχουμε πολλά ερωτήματα, Kur kemi shumë pyetje, δεν είναι υποχρεωτικό να μας τα απαντήσει όλα ο Κύριος. nuk është detyrueshme ose domosdoshme që të na i përgjigjet të gjithave Zoti. Για κάποια μας απαντάει, για κάποια δεν μας απαντάει. Pra për disa pyetje që i bëjmë, për disa na përgjigjet, për të tjera nuk na përgjigjet. Ό,τι και να γίνει όμως, εμείς πρέπει να είμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Por çfarëdo që të ndodh,
çfarëdo që të bëhet, ne duhet të jemi në udhën e Zotit. Και τότε ο Κύριος θα μας πάρει κοντά Του. Dhe atëherë është që Zoti do të na marrë pranë tij. Αμήν. Amin. Pyetje. Një motër e bën nga libri i profetit Malakia. Ecco la mia erotisha del Fadoni από το προφήτη Μαλαχία. Kapitulli 3 nga rreshtit i 8, 9 dhe 10. Στο τρίτο κεφάλαιο, 8, 9, 10. Εδάφιο. Lexojmë. Një njeri do të vjedh Perëndin. Megjithatë ju më vithni dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar sepse më vithni, po, mbar kombi. Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thot Zoti i ushtrive, nëse unë nuk do ta pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm kundërshtim. Besoj pyet për të dhjetat, motra, në mos gaboj. Πιστεύουμε πως η αδελφή που έκανε την ερώτηση ρωτάει για τα 10. Ναι. Τα 10 ήταν υποχρεωτικά στο λαό Ισραήλ. Që të japin të 10, kjo ishte detyrueshme për popullin e Izraelit. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν μας λέει να δίνουμε 10. Por dhjata e re nuk na thotë që të japim të 10. Εμείς περπατάμε με την Καινή Διαθήκη τώρα, με το Ευαγγέλιο. Ne ecim me dhjatën e re, pra me Ungjillin. Στην Καινή Διαθήκη μας δίνει εντολή τι θα κάνουμε. Në dhjatën e re na jep urdhër se çfarë të bëjmë. Θέλω να το δείτε αυτό, είναι στην 1η Κορινθίους επιστολή. Këtë duam ta shohim tek letra e parë e Korintasve. Είναι στο 'το κεφάλαιο 16. 16 κεφάλαιο και το 2 εδάφιο. Για διαβάστε. Atëherë vëllezër, te kapitulli 16 të 1 Korinthasve, rreshti 2. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të bërë mënjan aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vijë të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Εδώ πέρα μας λέει ότι αυτό είναι διαταγή του Λόγου του Κυρίου, της Καινής Διαθήκης. Këtu na thotë se kjo është urdhër e dhjatës së re, domethënë. Και είναι για όλες τις εκκλησίες, όπως είπα σε άλλες εκκλησίες, λέω και σε εσάς, στους Κορινθίους. Dhe kjo është për të gjitha kishat. Sikur për të gjitha kishat e tjera, kështu edhe për Korintasit që u dërgoi letrën. Εδώ δεν λέει να δίνουμε το 10 μία φορά το χρόνο ή κάθε φορά που βγάζουμε κάτι από το χωράφι μας. Këtu nuk na thotë të japim të 10 një herë në vit apo sa herë që nxjerrim diçka prej tokës tonë. Γιατί οι Ισραηλίτες όταν τέλειωνε το λάδι τους πήγαιναν το 11. Sepse izraelitët kur mblidhnin vajin i çonin të 10 e vajit. Τέλειωνε τα αμπέλια τους πήγαιναν το 11. Kur vilnin rushin, dërgonin një të 10 e rushit. Ήταν η εποχή που είχαν τα στάχια τους πήγαιναν το 11. Në kohën e korrjes së grurit i çonin të 10 e grurit. Εδώ δεν μας λέει να το κάνουμε αυτό κάθε φορά που έχουμε συγκομιδή. Këto nuk na thot ta bëjmë një gjë të tillë sa herë që të kemi korrje. Γιατί μπορεί να είμαστε υπάλληλοι και να πληρωθούμε μια φορά το μήνα. Δεν λέει έτσι. Ne mund të jemi punëtor dikund dhe mund të paguhemi një herë në muaj. Nuk na thot kështu. Εδώ πέρα
λέει κάθε Κυριακή, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, Por këtu na thot se ditën e parë të çdo jave, pra ditën e diel, να βάζει ο καθένας μας στην εκκλησία ό,τι ο ίδιος ευπορεί. të vej me një anë aq sa mundet gjithë secili për ju, thot të parën ditë të javës. Και ώστε όταν έρχομαι να μην γίνονται εισφορές. Në mënyrë që kur të vi, thot Apostulli Paul, të mos bëhen oferta. Δεν είναι καλό να κάνουμε τακτικές εισφορές. Nuk është mirë pra të bëjmë për herë oferta. Είναι καλό να μάθουμε κάθε Κυριακή να βάζουμε αυτό που πρέπει για την ανάγκη της Εκκλησίας. Por është mirë që çdo të diele të vejmë, domethënë në kish atë që mundet gjithë secili. Σας λέω ότι εμείς ετοιμάζουμε τώρα μια αίθουσα στην Άξο και δεν έχουμε ακόμα κάνει έκτακτη εισφορά. Ju them se ne po përgatisim tani një sallë pra kishën në Akso dhe nuk kemi bërë ndonjë ofertë jashtë rradhët që bëhen. Αν χρειαστεί μπορεί να κάνουμε και μια εισφορά σε μια καθημερινή ημέρα. Po tjetë nevojshme mund ta bëjmë ndonjë ofertë edhe në ditët e javës. Η εντολή όμως είναι την πρώτη της εβδομάδος να βάζουμε ο καθένας μας ό,τι κέρδισε. Por urdhri është që çdo diel, ditën e parë të javës, të vëmë aq sa të mundet gjithë secili. Και δεν λέει πόσο να βάζουμε, ό,τι ανευπόρει, ό,τι δηλαδή θέλει ο καθένας. Dhe nuk na thot shumën se sa duhet të vëmë, por thot aq sa të mundet gjithë secili. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Ky është urdhri që kemi në Dhjetën e Re. Από τη στιγμή που έχουμε εντολή στην Καινή Διαθήκη, δεν μπορούμε να κρατάμε και την Καινή και την Παλαιά. Nga momenti që kemi urdhër në Dhjetën e Re, ne nuk mund të mbajmë edhe të vjetën edhe të rën. Υπάρχουν αδερφοί που βάζουν παραπάνω από τα 10. Ka vëllezër të cilët vënë më tepër se sa 10%, të dhjetat pra. Αν θυμάστε εκείνη τη γυναίκα τη χείρα είχε βάλει 2 λεπτά. Po t'ju kujtohet ajo gruaja e vej, vuri në arkën 2 cent. Και ο Κύριος είπε ότι αυτή η χείρα έβαλε πιο πολύ από όλους. Dhe Zoti tha për atë grua, për atë të vej, se vuri më shumë nga gjithë tjerët. Γιατί αυτή έβαλε από τα πελίγα που είχε, ενώ οι άλλοι από το περίσσευμα. Sepse ajo vuri, thot, nga to pak që kishte, kurse të tjerët hidhnin nga të prisat që kishin. Άρα λοιπόν αδερφοί, αυτό που έλεγε στον προφήτη Μαλαχία ήταν Παλαιά Διαθήκη, δεν ανήκει σε εμάς σήμερα. Pra, ajo që thot tek profeti Malakia ishte në Dhjetën e Vjetër dhe nuk na përket ne. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το Ευαγγέλιο που είναι της ελευθερίας, ό,τι θέλει ο καθένας βάζει. Sepse në Dhjetën e Re kemi lirinë gjithë secili aq sa mundet vend. Και είναι πιο ωραίο γιατί δοκιμάζεται η πίστη, δεν είναι κάτι υποχρεωτικά. Το λέει ο Dhe kjo është më e bukur sepse kështu provohet besimi, pra nuk është e detyrueshme se sa të hedh gjithsekush. Εκεί πέρα βλέπουμε αδερφούς που θυσιάζουν τα πάντα και άλλοι που δεν είναι λίγα. Dhe këtu kemi parë vëllezër që i flijojnë të gjitha, domethënë. Të tjerë ka që as që mundohen. Ο Κύριος μας αφήνει, λέει, σε άλλο σημείο θα πήγε κατά την προαίρεση της καρδίας. Dikun tjetër Zoti thot, sipas asaj që don zemra juaj t'i jepni. Αν θέλετε να το δείτε και αυτό, λέει
Κορινθίους επιστολή και όποιος σπείρει λέει με φιδωλία και φιδωλία θα θερήσει. Te Korintasit kush mbjell me kuprat lek, pak do të korr, me pak hiç. Έτσι, γι' αυτό να δίνει ο καθένας μας με όλη του την καρδιά. Për këtë arsye gjithsesi kush nga ne të japë me gjithë zemrën e tij. Amin. Duhet të dëgjojmë himne të realizuar nga GPT-a, domethënë nga inteligjenca artificiale. Μπορούμε να ακούσουμε ύμνους τα οποία έχουν γίνει από το chat GPT, Από το από το IT, πώς το λένε, Τεχνητή ελεημοσύνη. την τεχνητή νοημοσύνη, αδελφέ. Μπορούμε να ακούσουμε ύμνους από αυτό. Ναι. Αυτό το σύστημα βγάζει και ύμνους. Αδερφοί, τι να σας πω τώρα. Προτιμάω τους ύμνους που βγάζουν τα αδέρφια μας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν το ξέρω καθόλου. Nuk e di thot se si bëhet kjo punë, por unë dua më mirë imnet që kanë nxjerrë vëllezërit. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βγάλει και κηρύγματα. Tani inteligjenca artificiale mund të na nxjerrë dhe predikime. Δηλαδή είπα στα παιδιά μου, λέω για να δω, πες να μου κάνει ένα κήρυγμα από το Ματθαίου Ευαγγέλιο. Ju thash fëmijëve të mi, ja ta shohim një herë, të na bëjnë një predikim nga Ungjilli sipas Mateut. Να μιλάει για την αγάπη του Κυρίου Dhe të flas për dashurinë e Zotit και να είναι και σύμφωνο με το κήρυγμα της Ελεύθερης Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. dhe të jetë edhe sipas predikimit të kishës të lirë apostolike të Pentikostis. Πήρε λοιπόν κηρύγματα δικά μας, έκανε τη δική τους σύνδεση και μου βγάλε ένα κήρυγμα που είναι σαν τα δικά μας. Mori predikimet të tonat, i lidhi me veten e tij, thot, dhe më bëri një predikim. Δεν είναι όμως, αδελφοί μου, αυτό που έδωσε ο Κύριος στα αδέρφια μας να μας πει. Por nuk është kjo ajo që e dha Zoti, domethënë që të na japë ne. Δεν μπορεί να έχει αποκάλυψη. Nuk mund të ketë zbulesë. Την αποκάλυψη τη δίνει ο Κύριος στα παιδιά του. Zbulesën Zoti ju a jep bijve të tij. Η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει από αυτό που υπάρχει και σου φτιάχνει ένα δικό της. Inteligjenca teknike merr nga ajo që ekziston dhe e rregullon vetë dhe ta jep. Ανάλογα με τα δεδομένα που θα της δώσεις. Sipas atyre regjistrimeve që do të bësh ti. Εμείς, αδελφοί, είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Ne vëllezër jemi njerëz frymëror. Πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο. Mbushemi me frymë të shenjtë. Και μας δίνει ο Κύριος φρέσκα, ωραία πράγματα. Dhe na jep Zoti gjëra të freskëta, gjëra të mira. Γι' αυτό έλεγε θα ψάλω με το πνεύμα. Për këtë arsye thot do të psali me frymën, Ψάλουμε ένα ωραίο ύμνο εν πνεύματι και χαίρεται η ψυχή μας. psalim një himn të bukur nëpërmjet frymës dhe gëzohet shpirti. Μπορεί ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να σας ψάλει ένα τέτοιο ύμνο? A është e mundur që inteligjenca teknike të ju këndoj një himn Θα të ψάλω tillë, και με το νου. por do të këndoj ose do të psali dhe me mendjen. Παίρνει λοιπόν και υποκλέβει, θα λέγαμε, η τεχνητή νοημοσύνη ύμνους που έχουν βγάλει τα αδέρφια μας και βγάζει και αυτή ένα δικό της. Shkon pra kjo inteligjenca teknike dhe vjedh, mund të themi, imnet që kanë nxjerrë vëllezërit tonë dhe bën një imn ai vetë, nga ato që ka marrë nga dikun. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι ωραίο. Unë mendoj thotë se nuk është e mirë. Και εσείς που έχετε πνεύμα Θεού πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Edhe ju që keni frymën e Perëndis, besoj që ta kuptoni. Δεν το έχουμε συζητήσει το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι απλό. Nuk e kemi diskutuar këtë temë, thot, por besoj se kjo është e thjeshtë.
δεν το έχουμε συζητήσει γιατί είναι κάτι σύγχρονο το οποίο τώρα πρώτη φορά και εγώ το ακούω που μου το λέτε. Nuk e kemi diskutuar, thot sepse është diçka e fundit kjo dhe unë për herë të parë po dëgjoj një gjatë tillë. Νομίζω όμως ότι αυτό που δίνει ο Κύριος είναι κάτι άλλο. Por unë mendoj thot se ajo që jep Zoti është tjetër gjë. Και δεν είναι καλό ενώ μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιο να πάμε να μας πει ο Μαουζίμ τώρα, να ρωτάμε τον Μαουζίμ να μας ψάλει για τον Κύριο. Dhe nuk është kjo tani që ndërsa Zoti na ka dhënë frymën e shenjtë, ne të shkojmë të pyesim Perëndin e Mauzin, thotë që të na japë një himn. Αμήν. Haleluja.